buyur. Güzel. Dipten gel baba. Ekta lage. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे अरे यार पटना क्या कर रहे हो इतना हिला क्यों रहे Please go ahead. Nelly Kuliran Ronghan Pargano Nomor Sponsor Timur Karawakan Arna Mamen Pen Meetings Mili Arom Pen Kesingtan Indian Arom Mate Indian Constitution Apan Ninga Klong Pen Roy Ponpo Lapen Nilipan Nampeklen Toy Al-Quran Ili Ahok Peten Len Ponpo Arom Now, may I invite G. Putin Masya to take floor. Ang Nungsa di Putin Maslay, ang Kapianglong Katungos Council Usai Paswa Hongga. Ang Indian Mungo Sobat Jadong, ang Indian Constitution Ain Go Nolong, ang Kogi Nolarelo Ain Cholanana, Harine Rongo Jolong, Sewa Bagai.
Manggol Sentimo to take his oath. Neri Neri Manggol Sentimo Cardinal Thomas Council Ilu Anggal Tang Abangku Anakku dan sedikitkan Lapen Lili Amam Ben Kesengtang Indian Roh Mate Indian Constitution Apan Nina Kelpen Waipunku Lapen Lili Kang Nangkating to aturan dia hokpet dan ganto kado. May I now invite Mrs. Kashe Komi to take the oath. Neri Kacil Titi Karbiango Autonomous Council Inut Kawaitan Ahemki Alnalamen Pen Simedensi Nili Aron Pen Kisengka India Aron Mate Indian Constitution Akan Ning Aton Pen Roy Ponpo Lapen Nilikan Nalpaten Toy Al-Quran Nili Ahok Pen Len Ponpo Tabdo May I now invite British India to take his oath. Neri Nili Ritesh Singh Karbiango Autonomous Council Inut Kangwaitan Abangku Ana Mamet NPNC Semetensi Nili Aron Pen Kesengtan Indian Aron Mati Indian Constitution Apan Nina Klong Pen Kroikon Kola Pen Nili Pan Nangkat Len Kola Tuan Nili Ahok Pet Len Konpo Kadang May I now invite Sir Lungsen Taron to take the oath. Neri Dosi Teron Karbiango Autonomous Council Inut Kangwaitan Abangku Arna Mamen Pen Semedensi Nili Aron Pen Kesengka India Aron Mati India Constitution Apan Ninga Klong Pen Roy Ponpo Lapen Nili Pan Klem Toy Arpuan Nili Ahok Pen
Glen Ponpo Garden. May I now invite Renata Rampi to take her oath. Nili, Renata Rampi, Karbianglong Autonomous Council Inut Kang Waitan, Abang Pi, Ningi Ciret Pen, Lamte, Cetok Lo, Nili Aron Pen, Kesengtan Indian Aron, Mate Indian Constitution, Apan Ninga Klong Pen, Roy Pompo, Lapen, Nili Pan, Nabaklen Pon, Toy Artu, An Nili Ahok Pen Glen Ponpo Kardon. May I now invite Amar Singh Tiso to take his oath. Nili, Amor Singh Tiso, Karbianglong Autonomous Council, Inut Kang Waitan, Abang Tu, Armamenten, Semedensi, Nili Aron Pen, Kesengtan, India Ron, Mate, Indian Constitution of Fund, Ninga Klong Pen, Roy Ponpo, Lapen, Milip Hang, Nampaklen Toy, Al-Quran, Nili Ahok Pen, Glen Ponpo. May I now invite Raju Tiso to take his oath. Nili, Amendment 7AC Nili Aron Kesengtan India Aron Mate Indian Constitution Ninga Klong Roy Ponpo Lapen Nili Pan Nang Bigyan Toy at Ulan Nili Ahok Pen Glen Ponpo Kardon. May I now invite Prahat Chandra Taro to take his oath.
Mary, Prabhat Chandra Taru, Karbi Anglong Autonomous Council, Inuk Kangwaitam, Abangpu. Arnament Pen, Simidengsi, Nili Aron Pen, Kesaitang Indian Aron Mate Indian Constitution, Apan Ninga Pen, Roy Ponto. Lapen, Nili Pan, Nakaplentoy, Arpuan, Nili Ahokpet Pen, Lemponto, Garden. May I now invite Arun Kumar to take his oath. Mary, Nelly Pawan Kumar, Karbi Anglong Autonomous Council, Inuk Kangwaitam, Abangpu. Arna Amenpen, Senadengsi, Nelly Arun Pen, Kesengtang, India Arun Mate, Indian Constitution of Ham, Ning Aklong Pen, Roy Ponpo. Lapen, Nelly Fan Nam, Beklem to Yakuan, Nelly Ahok Pen, Klem Ponpo. Tandon. মই শ্রী মাধুর্য বিজ্ঞানক্রমে কার্বি আংলং সাংগঠনিক পরিষদৰ নিৰ্বাচিত সদস্য হোৱাত ভগৱানক সাক্ষী ৰাখি প্ৰতিজ্ঞা কৰি কওঁ যে মই আইনসংগতভাৱে স্থাপিত ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰতি সত্যতা আৰু অনুযোগ্য স্বীকাৰ কৰিম আৰু মোৰ ওপৰত যি কৰ্তব্য ন্যস্ত কৰে তাক মই বিশ্বাস আৰু আস্থাৰে সৈতে পালন কৰিম। নমস্কাৰ আৰু May I now invite Surya Rampat to take his oath. Mary, Sujurongkar, Cardinal Thomas Council, Inuk Kangwaitam, Abangpu. Ni direct pen, Bangkit Chango, ni Aron pen Kesengtang, India Aron, Mate Indian Constitution of Ham, ni Akong pen, Konpo, Kapel ini Ham melakukan pengakuan, ni Ahok pen, Jen Konpo. May I now invite Richard Torby to take his oath.
Nelly, Richard B. Carbiano Autonomous Council, Inuk Kangwaitan Abangfu, Arnamaman Pen Simidensi, ni Aron Pen Kesingtan India Aron Mati Indian Constitution Afan Ningapong Pen Proykompo, Lapen Milifan Okento Akuan ni Ahoket Pen Lemponpo, pardon. May I now invite Pavitra Orti to take the floor. Nelly, Pavitra Orti, Carbianlong Autonomous Council Inut Kangwaitan Abangpu, Arnamamen Pen Semidensi, Nili Aron Pen Kesengtan, India Aron Mate, Indian Constitution Aron, Ning Aklong Pen Proykompo, Lapen Nili Panang Kaklentoi, Arpuan, Nili Ahopet Pen Klenponpo, Pardon. May I now invite Ajit Kumar Dey to take the floor. Nelly, Nelly, Wajid Kumar De, Carbianlong Autonomous Council, Inut Kangwaitan Abangpu, Arnam Amen Pen, Semidengsi, Nelly Aron Pen, Kesengtang India Aron, Mate Indian Constitution Afan, Ning Aklong Pen, Roy Kompo, Lapen Nelly Fan, Nang Peklentoi, Akuan Nelly Ahopet, Pen Klem Kompo, Pardon, Namaskar. Now, may I invite Kandura King to take the floor. Nelly, Jadi Kangwaitan Carbianlong Autonomous Council, Inut Kangwaitan Abangpu, Arnamamen Pen Semidensi, Nili Aron Pen Kesengtan India Aron Mate Indian Constitution Akan Ini, Akuan Pen Proykompo, Lapen Nili Panang Kaklentoi, Arpuan, Nili Ahopet Pen Klenponpo. Now, may I invite Madhuram Dikhe to take the floor.
Nelly, Najram Lekhe, Karbi Anglong Autonomous Council, Inuk Kangwaitan, Abangpur, Arna Mamen Pen, Semedensi, Nili Aron Pen, Kesengkang, India, Aron Mate, Indian Constitution, Afad, Ninga Pen, Waitanko Lapel, Nili Fan, Narpikan Kau Tarfuan, Nili Ahopet, Klampun, Pardon. Now, may I invite Billy Mohan Tablari to take the stage. ang Gusti Beliwan Paglari, Karbi Anglong Autonomous Council ni Segera Mahore, saya berdanai, Isorni Munglanani, Sampai Kira Anai, Daidi, Ang, Kesegetare, Arab Sumido, Anai, Asal Kandi Bedi, Kenai, Iwan Kuo Maulana, Gohainane, Kezenken, Kadang. May I now invite Tilottama Hasmi to take the oath. Mobile ko kapan yo? Kapan ko ka yo? ang Tilottama Hasmi, Karbi Autonomous Council ni member T Angke Saifu Bani, Madai Gunujang Smai Damlatu je Daraki Saha Dong Balai Ang Indian Constitution ke Yawa ye Ani Kushi Bapa Dhamma Nang Yaba Putu ke Ibi Ibi Jangkang Thamani Bukan Banjalatu Cuthai Kardon. May I now invite Kadam Terangi to take the oath. Nelly, Now, may I invite Chapan Kumar Elector to take the stage. Salam Kumar Talanya, Karbi Anglong Sesto
প্ৰকৃত পৰিষদৰ নিৰ্বাচিত সদস্য হোৱা ভগৱানক সাক্ষী ৰাখি প্ৰতিজ্ঞা কৰি কওঁ যে মই আইনসংগতভাৱে স্থাপিত ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰতি বদ্ধতা আৰু আনুগত্য স্বীকাৰ কৰিম আৰু মোৰ ওপৰত যি কৰ্তব্য নিষ্ঠা কৰে তাক মই বিশ্বাস আৰু আস্থাৰে সৈতে পালন কৰিম। কাৰ্ডন জোহাৰ। Now, may I invite Longison P to take his oath. Nelly, Longison Day, Carbianlong Autonomous Council Inut Kangwaitan Abangku, Armament Pen Semi Dengsi, Diri Aron Pen Kesengtan, Indian Aron Napi, Indian Constitution Ningat Long Pen, Wakonko, Lapen, Nilipan, Kapen Koi Akuan, Nili, Opet Pen, Kendong, Aron. May I now invite Jackson Longport to take his oath. Nelly, Hetsing Ronghal, Carbianlong Autonomous Council Inut Kangwaitan, Abangku Armament Pen Semi Dengsi, Nelly Aron Pen Kesengtan Indian Aron Mati Indian Constitution Apan Ningat Long Pen Proy Konpo, Lapen Nelly Pan Nampaken Toy Akuan Nelly Apopet Pen Konpo, Kadong Master. Now, may I invite Abhijit Pro to take his oath. Nelly, Hare Abhijit Pro, Carbianlong Autonomous Council Inut Kangwaitan, Armament Pen Semi Dengsi, Lili Aron Pen Kesengtan India Aron Mati Indian Constitution of Ningat Long Pen, Proy Konpo, Lapen, Nilipan, Nang Paken Toy, Akuan, Lili Ahok Pen Klen Koniko, Kado. Now, may I invite Johnny Timon to take his oath. Nelly, Carbianlong Autonomous Council Inut Kangwaitan Abangku, Armament Pen Semi Dengsi, Diri Aron Pen Kesengtan India Aron Mati Indian Constitution Apan Ningat Long Pen Proy Konpo, Lapen Nilipan, Nakaplen Toy Akuan, Nili Opet Pen Lembonko,
कार्डो दुथाई नमस्कार Sir, all the elected members have taken their oath. Sir, now I request for permission to close down the oath-taking proceedings. May I now request the honorable members of the Honours Council to join the Honorable Chief Minister on the dais for a group photograph with the Honorable Governor. Thank you. Kamera মোবাইল আগত আহিছে কেমেৰা মোবাইল আগত আহিছে Observe